Please enter to the stage. Baik, terima kasih selamat hormat dari para penabuh dari Dharma Suara Gamelan USA. Well, ladies and gentlemen, now we will read about the profile of the Dharma Suara Group, coalition of musicians, dancers, and composers who present the Balinese performing arts through a uniquely American lens. Dedicated to tradition along with development and exploration through new and commissioned works, our repertoire balances work by and in collaboration with Bali's leading artists such as Idewo Ketut Alit and Igusti Nyomandarta, as well as American composers such as Vivian Fang, Matthew Welch, and Joel Malin. Since our founding in 1989, we've established ourselves as the premier Balinese gamelan in New York and have performed at iconic venues including Lincoln Center and Asia Society, and at the invitation of presenters such as Carnegie Hall and World Music Institute. Responding to an unexpected invitation to perform in the Bali Arts Festival Popular Gong Kobiar competition, the first received by any Western ensemble, the group tour Bali in 2010. Hadirin para penonton, para pecinta seni, Gamelan Dharma Suara from New York, berbasis di New York. Gamelan Dharma Suara ini adalah kelompok yang terdiri dari 35 musisi penari dan komposer yang menampilkan seni pertunjukan Bali melalui perspektif khas Amerika. Dengan komitmen terhadap tradisi serta pengembangan eksplorasi melalui karya-karya baru dan karya pesanan khusus. Repertuar kami memadukan karya dari kolaborasi dengan seniman terkemuka Bali seperti Idewo Ketut Alit dan Igusti Nyomandarta, serta komposer Amerika seperti Vivian Fang, Matthew Welch, dan Joel Malin. Sejak didirikan pada tahun 1989, kami telah mengukuhkan diri sebagai grup gamelan Bali terkemuka di New York dan tampil di berbagai tempat ikonik seperti Lincoln Center dan Asia Society, serta atas undangan penyelenggaraan ternama seperti Carnegie Hall and World Music Institute. Well, ladies and gentlemen, and now for the first performers, we will present Gamelan Dharma Suara. Will perform on a Semara Dana Gamelan made by Pandey Wayat Suparta. This instrument set is being commissioned by our artist in resident Igusti Nyomandarta or Gusti Koming and will be complete before summer 2026. In the first performance, they will present Tabuh Lalamatan entitled Lambda Serpentis, a star so singularly luminous it can be seen by the naked eye from Bali and New York. Composed by Gusti Koming, Lambda Serpentis is a contemporary interpretation of a classic Tabuh Lalamatan. Ladies and gentlemen, so here it is, Tabuh Lalamatan, Lambda Serpentis.
entitled Pagar Ayu. Pagar Ayu is co-created by Coming with Shoko Yamamuro, esteemed Balinese dancer and previous Dharmaswara teacher. The traditional penyambutan is reimagined, typically performed in the female style. The focus is on notions of reception and invitation alongside purification and blessing. Here, the exploratory works also consider the group's identity as New Yorkers performing Balinese arts via the lens of expatriate artists. Shifts in concept of gender, style, and movement are explored, with the artists drawing simultaneously from Balinese roots and the freedom afforded by their imagined experience in an introspective and ultimately celebratory works. Hadirin penonton pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan penampilan kedua, yaitu tari Pagar Ayu. Pagar Ayu merupakan karya kolaborasi antara Coming and Shoko Yamamuro, seorang penari Bali ternama yang juga mantan pengajar di Dharmaswara. Karya ini menghadirkan tafsir baru atas tradisi penyambutan. Biasanya dibawakan dengan gaya feminin. Karya ini berfokus pada gagasan penerimaan dan undangan, serta penyucian dan pemberkatan. Di sini, proses eksplorasi juga mempertimbangkan identitas kelompok sebagai warga New York yang menampilkan seni Bali dari sudut pandang seniman ekspatriat. Pergeseran konsep gender, gaya, dan gerak dieksplorasi, para seniman memadukan akar budaya Bali dengan kebebasan yang lahir dari pengalaman mereka sebagai perantau, menghasilkan karya yang bersifat introspektif sekaligus merayakan semangat kebersamaan. Well, ladies and gentlemen, so here it is, the dance Pagar Ayu.
Selanjutnya akan ditampilkan tabuh kreasi dengan judul Sabda Buana. Sabda Buana berasal dari Buleleng. Komposer I Gusti Bagus Suarsana menciptakan banyak karya gong kebiar kreasi baru pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an untuk kelompok gamelan ternama Abdi Budaya yang berbasis di desa terpencil Perean, Tabanan, Bali. Secara bebas dimaknai sebagai 7 suara dunia, Sabda Buana tetap menjadi karya andalan dalam repertoar Abdi Budaya dan kini telah diwariskan kepada 2 generasi musisi. Well, ladies and gentlemen, for the next performance, we'll present tabuh kreasi Sabda Buana. Sabda Buana, originally from Buleleng, the composer I Gusti Bagus Suarsana wrote many gong kebiar creation in the late 60s to early 70s for the renowned gamelan group Abdi Budaya, based in the remote village in Perian in Tabanan, Bali. Interpreted loosely as the 7th sound of the world, Sabda Buana remains a signature piece in Abdi Budaya's repertoire and has now been passed down over 2 generations of musicians. Ladies and gentlemen, so here it is, tabuh kreasi Sabda Buana.
the dance entitled Nor'easter. Nor'easter, a new work by American composer and Jerome Van awardee Joel Millen that features original dance choreography by Ilona Bito and Daru Kartinganingsi. The piece is inspired by the awe and wonder embodied by a child immersed in a uniquely powerful and North Atlantic storm. Hadirin penonton, para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan penampilan tarian yang berjudul Nor'easter, sebuah karya baru ciptaan komposer Amerika sekaligus penerima penghargaan Jerome Van, Joel Millen, yang menampilkan koreografi tari orisinal karya Ilona Bito dan Daru Kartinganingsi. Karya ini terinspirasi oleh rasa takjub dan kagum seorang anak yang larut dalam pengalaman menghadapi badai yang sangat dahsyat khas wilayah Atlantik Utara. Ladies and gentlemen, so here it is, the dance entitled Nor'easter.
period of composer Dewa Alit's life. For 3 months of the year, he commuted between Boston and New York and slept on the couch, hopping between engagement with gamelan groups. Ambulatory and unsettled, nomaden seeks resolution, wandering between 5 and 7 tone scale, unconventional cycling frameworks, and at times encountering different methods running in parallel. Hadirin penonton, para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan sebuah karya yang berjudul Nomaden. Sebuah karya pesanan untuk Dharma Suara Nomaden. Digubah saat komposer Dewa Alit menjalani masa kehidupan yang penuh perpindahan tempat. Selama 3 bulan dalam setahun, ia bepergian bolak-balik antara Boston dan New York, serta tidur berpindah-pindah tempat, demi memenuhi berbagai undangan tampil bersama kelompok-kelompok gamelan, mencerminkan kondisi yang terus bergerak dan tanpa tempat menetap. Nomaden berupaya mencari resolusi musikal dengan menjelajahi tangga nada 5 dan 7 nada, struktur siklikal yang tidak konvensional, serta sesekali menghadirkan berbagai pola metrum yang berjalan secara bersamaan. So ladies and gentlemen, so here it is, Nomaden.
Thank you.